None ni icyumweru cya 17 gisanzwe umwaka wa liturujia A. Abatagatifu tuzahimbaza muri iki cyumweru. None ni abatagatifu Ana na Yohakimi, ababyeyi ba Bikira Mariya. Kuwa mbere ni abatagatifu Nataliya na Pantaleyo. Kuwa kabiri ni abatagatifu Samusoni, Inoseni wa mbere, Nazari, Serisi, Victori wa mbere. Kuwa gatatu ni abatagatifu Marita na Mariya, Lazaro, Rupo, Beatrice na Serafina. Kuwa kane ni abatagatifu Petero Kirizoloji, Abudoni, Juliette, Donatira na mutagatifu Abeli. Kuwa gatanu ni abatagatifu Inyasi wa Loyola, Jerimani wa Oseri. Kuwa gatandatu ni abatagatifu Alphonse Maria wa Rigori, Arikadi, Fida, Siperansiya na mutagatifu Karita. Ku cyumweru gitaha ni abatagatifu Eusebio, Yuliyani, Eimaridi na mutagatifu Stefano wa mbere. Ibirangwa bya paruwase. Turi kwitegura guhimbaza isabukuru y'imyaka 5 paruwasi yacu imaze ishinzwe. Uwo munsi uzizihizwa ku itariki 10 z'ukwa 10 2026. Buri mukristo uzitabira ubusabane bw'uwo munsi asabwa umusanzu ungana n'ibihumbi 10 atangwa ku buyobozi bwa Santarari Gahanga na Karembure. Indi myiteguro ijyanye n'uwo munsi mukuru tuzakomeza kuyibagezaho mu minsi iri imbere. Padiri Moniye afatanyije na komisiyo y'abana baramenyesha abana bose ko hari urugendo nyobokamana ikibeho hamwe na arikiepiskopi wacu. Urwo rugendo ruzaba tariki 18 z'ukwa 8 2026. Abazajyayo bakwiyandikisha muri kontabilite ya paruwase cyangwa mu biro bya Santarari Karembure. Amafaranga y'urugendo ni 13,000. Padiri afatanyije na komisiyo y'itangazamakuru baramenyesha abakristo bagize imiryango remezo iba yatanze ituro ryo kwitongera paruwase ko misiyo ihumuje ari bo bakorana ikiganiro cya utahanyiki bari kumwe n'umunyamakuru. Buri muryango remezo uzajya witoramo abantu 3 bawuvugira, kandi abagize uwo muryango remezo bose bagahurira mu busitani bwa paruwase bagakora icyo kiganiro gitagatifu. Nitwifashishe ikoranabuhanga twamamaze inkuru nziza igere kuri bose na hose. Padiri afatanyije na komisiyo y'urubyiruko baributsa urubyiruko rwose ko kuwa gatanu tariki 31 z'ukwa 7 hazaba weekend de jeune. Saa 10 no gushengerera na penetensiya. Saa 11 ni rozari ntagatifu. Saa 12 ni inyigisho na misa ntagatifu. Abahereza bato ba misa bateguriwe ingando zibafasha kumenya no gusobanukirwa ubutumwa bashinzwe muri kiliziya. Zizaba kuva tariki 10 z'ukwa 8 2026. Abazitabira batanga umusanzu w'ibihumbi 10. Komisiyo y'ubwigishwa iramenyesha abantu bazakomererwa amasakaramentu ku itariki 8 z'ukwa 8 batari bandikisha amafishi ko baza kuyandikisha kuri uyu wa kabiri tariki 28 z'ukwa 7. Baramenyesha kandi abazakomezwa tariki 22 z'ukwa 8 ko bazatangira kuvanguza amafishi ku itariki 11 z'ukwa 8. Tuributsa abagarukiye Imana bafite urugendo nyobokamana ikabuga ko ruzaba kuwa gatandatu tariki ya mbere y'ukwa 8. Ushinzwe ingo za Betaniya muri paruwasi aramenyesha abagize ingo za Betaniya bose ko umunsi mukuru wa Bikira Mariya, Marita na Lazaro uzahimbazwa ku cyumweru gitaha tariki ya 2 y'ukwa 8 mu misa ya mbere. Abakateshiste n'abigishwa basabwe kuzawitabira. Nyuma y'iyi misa ya mbere abakristo bafite kuva ku myaka 65 kuzamura barahurira muri sale nini ya paruwase. Ibirangwa by'amasantarari.
Padiri aributsa abakristo bo mu muryango remezo wa Saint Michel yo muri Mpuza ya Saint Dominico Savio ko azabasura ku cyumweru gitaha tariki 2 z'ukwa munani saa 3:30 ku mashuri ya GS Karembure. Ubuyobozi bwa Mpuza ya Nyamabuye buributsa abakristo bayo ko ku cyumweru gitaha tariki 2 z'ukwa munani hari misa saa 9 kwa Kanyaru Kamiri. Gahunda yo kwitungira paruwase. None tariki 26 z'ukwa karindwi hatambagije Mpuza ya Karambo Rwabutenge umuryango remezo Mutagatifu Yozefu na Mpuza ya Kamukobwa umuryango remezo Mutagatifu Boniface. Ku cyumweru gitaha hazatambagiza Mpuza ya Murinja umuryango remezo Mutagatifu Augustine n'umuryango remezo wa Mutagatifu Paulo wo muri Mpuza ya Karambo Rwabutenge. Ku cyumweru tariki 9 z'ukwa munani hazatambagiza umuryango remezo wa Mutagatifu Paulo wo muri Mpuza ya Murinja n'umuryango remezo wa Mutagatifu Yozefu wo muri Gatare Karambo. Abarangwa bazasezerana ku itariki 30 z'ukwa karindwi igahanga saa 11:45. Jacques Bigirimana na Seraphine Akingeneye. Abarangwa bazasezerana ku itariki ya 1 y'ukwa munani imbuga ngari saa 9. Jean Olivier Paul Shyaka na Chantal Uwimana Ndereyehe. Abarangwa bazasezerana tariki ya 1 y'ukwa munani igahanga saa 9. Maurice Niyigaba na Marie Dansire Nyiramuhire. Korali z'abafasha ni Saint Kizito. Abarangwa bazasezerana tariki 7 z'ukwa munani igahanga saa 8. Gilbert Bimenyimana na Melissa Uzamukunda. Korali z'abafasha ni Saint Elizabeth. Abarangwa bazasezerana tariki 7 z'ukwa munani kuri foyer saa 8. Mathias Dive Bahizi na Dorini Asimwe. Korali z'abafasha ni The Five Bright Singers. Abarangwa bazasezerana tariki 8 z'ukwa munani igahanga saa 4. Elize Ngendabahizi na Maria Nyirahabimana. Emmanuel Nsanzumukiza na Libere Shakira Mukampabuka. Emmanuel Uwayezu na Solange Nyiransabimana. Faustin Hakizimana na Clementina Mukagatare. Garcier Ndabashimye na Josephine Akimana. Jean Bosco Nzabandora na Florentine Iraguha. Jean Paul Mutsindashyaka na Marie Josiane Nyirantore. Jean Pierre Nshimiyimana na Solange Bihoyiki. Oscar Mutiganda na Marie Solange Nyiransabimana. Philippe Ninyurwa na Adeline Mukankusi. Thomas Hakizimana na Florence Mukeshimana. Abarangwa bazasezerana tariki 8 z'ukwa munani igahanga saa 9. Donat Nkurunziza na Marie Caritas Tuyisenge. Korali z'abafasha ni Saint Elizabeth. Abarangwa bazasezerana tariki 8 z'ukwa munani kuri foyer saa 9. Bonfils Kwizera na Grace Mutuyimana. Korali z'abafasha ni Saint Therese y'Iremera. Abarangwa bazasezerana tariki 9 z'ukwa munani igahanga saa 9 igahanga saa 8 ni Eric Ihumure na Rosine Iragena. Korali z'abafasha ni Korali Saint Elizabeth. Abarangwa bazasezerana tariki 15 z'ukwa munani igahanga saa 7. Eugene Tuyishime Irakoze na Claudine Munezero. Afrika Mba Onyechuku na Hana Shakira Batamuliza. Korali z'abafasha ni Poli Cantores. Abarangwa bazasezerana tariki 15 z'ukwa munani saa 9 igahanga. Emmanuel Radukunda na Kevin Uwach. Patrick Niyirora na Alice Tuyizere. Eugene Niyonsaba na Clementine Uwiragiye. Korali z'abafasha ni Korali Saint Kizito. Korali zizaririmba ku cyumweru gitaha.
Misa ya mbere ni korali Poli Cantores, misa ya kabiri ni korali Saint Joseph, misa ya gatatu ni korali Saint Esprit. Abazayobora umutuzo ku cyumweru gitaha, misa ya mbere ni abogezabutumwa ba nyina wa jambo, misa ya kabiri ni urubyiruko, misa ya gatatu ni abaskuti.